Amandla jikijela Mkhonto jikijela phakama mphakathi wase 109 phakama viva mphakathi viva qina mhlalo uzonqoba qina omela phambi kwenu uSankara wakayendisibongo a regional organizer ekuruleni MKP ngihamba no comrade wami uGeneral Monk a regional fundraiser we-MKP size la emphakathini wase 109 to ensure ukuthi the basic services ziyafika ebantwini, to make sure ukuthi umphakathi uyaserviswa. Njengoba sithi we are a government in waiting, we want to put it practical. Asifuna ukuyikhuluma ngomlomo kuphela, sifuna ukubonisa uma sesingenile ngonyaka ozayo kukansela yezinye zezinto esizozi-addressa lezi. Ngoba ngihambi ngede ngizokusho nje ukuthi ngicela umphakathi uvote nge-10 nange-9 umphakathi uvotela umkhonto wesizwe. Ngizonika i-colleague yami izama ukubeka naso iqinise i-campaign yomkhonto wesizwe nedingo zabahlathi sibeke phambili. Amandla wethu viva mkhonto wesizwe viva viva khululeka msholozi khululeka khululeka sikhulule msholozi sikhulule sikhulule lo khulumayo uGeneral Monk i-fundraiser yasekuruleni sizela emphakathini wase 109 eThwatha eDavidton ekuruleni ithi ngiqale ngibonge ngesupport namavote abantu base-Davidton abasinikeze wona kuma-past elections whereby umkhonto wesizwe received 14.2% yama-elections. Siyacela ukuthi nibuye nisixhase futhi njengoba niye nasithemba ekuqaleni kuma-provincial and national elections, sixhaseni futhi kuloku kwamasipala ukuthi kulama-elections kamasipala kulama-by-elections wase-109 nize nisupporte sizokwazi ukuqhubeka sinisupporte sinenzele izidingo zenu njengabantu base-Davidton njengabantu base-South Africa. Sihleli lana e-109 la sikhona sithole ukuthi idingo zabahlali azinakekelwa, abantwana bethu abanayo izindawo zokudlala. Njengoba nisibona nibona amatrekela asebenza la sizama ukuklina, sizama ukuthi nibone ukuthi masisesembusweni yonke into izowenzakala ngale ndlela kumele yenzakala ngale ndlela idingo zakhona zibe ngakhona la emphakathini. Amandla wethu siyabonga.